Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Oi, namuntlha of course hi ta hi khirela hi Gagash loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Bliss Boy. So ka namuntlha of course ra ti 30 ta June na ni ri karhi ni vona yin'we ya ti-lives ta Gagash a yi lehe ku dlaya a yi ri 3 hours a hi khale ni yimini ku ni kota ku rhekhoda video a yi nga heli. Imagine 3 hours ka live, it's crazy. So ku fika ku va na a question a ka live leyi leswi nga ze swi ni endla no anyway video leyi hi zi hi endla kunene manjeni man laha ku nga fika ku vutisiwa leswi. Hayi by the way of course hi ta hi kha hi tela vumenemene swi kahle swi va swi ri clear sweswo vumenemene it's basically a gossip laha hi va ku hi nga ri sure but hi kha hi swona ku na ti-lady to karhi so ku fika ku nghena hi question ka live yaleyo vhele or suggestion yeah okay. We want Bliss Boy and Maradona and let me when I'm you and who? Wala ba ku anti wala nga ko kumbe be. Umuntu lava ya neri wa mfonela lava la umuntu lava ku kon. Okay. Busy la ngena ku tambi. Okay. And a ku ri khale topic leyi na yona ka my notes a ku nga ro sungula mhaka leyi va yi kha yi humelela even previously swi endlekini laha u nga fika ku vuriwa similar remark a hi yenini skinny black aku hi lava Bliss Boy mungu lava ku va ri kwala ka mina mungu lava ku mu lava laveni ku mungu lava mu laveni mu kuma a ni timi la ku n'wi tirhisa yini mu laveni mu kuma loko ri mi lava Bliss Boy mu laveni kumbe mi ni byela ni mi le ka tinambara ta yena mi n'wi fonela don't tell me what I must do. Okay. You love Bliss Boy wena na man Chimbangu. I knew we like to like Gagash and stuff like that. So loko ho veke hi cheka ka account ya Gagash i khale ngopfu again ku va a buka Bliss Boy i khale mo mi kha mi fika mi cheka account mi ta swona i khale ngopfu se a nga se buka Bliss Boy le 17 lesi i khale like se i khale swi na tin'hweti manjeni vona mhaka leyi so i ku guys swi tikomba ku na a problem and the lady already na yona because vi ni swi kuma loko se ni tirhisa ti-clips ta yena i khale masungula na laha a hi loko voneni Bliss Boy la ku vona ku kahle hi n'wi nghenerini Bliss Boy la a hi chekeni account ya Gagash i khale a nga se bukiwa leyi I'm not sure if Black Myth na i katsaka kona na but i khale manjeni i khale as you can see maswo ti-event leti ku fambafambeni kwala a nga kona hi sungula Bliss Boy as you can see kwala ho scroll na sweswi mo se hi le ka 14 ta June manjeni la a hi se n'wi vona na Bliss Boy as you can see kwala leyi a nga ri 17 as you can see. So reason yi kona yi kumekile vhele na ku mi komba ku swilo swo teka ti-chances you can see se hi le ka vo 7 June hi le ka va 6 June manjeni still a hi loko n'wi voneni Bliss Boy la a hi loko n'wi voneni still laha hi le ka vo 5 June ho rhelela still as you can see kwala a hi voni va ri ku linkiweni so the last time loko Gagash a buka Bliss Boy a ku ri ti 31 ta May 2025 le ka fill up ya yena vhele a hi coverini so mhaka yi humelele kwala guys so ku loko ni ndleka yena Master T ho hi vekeleni video clip yi ti vulavula hi yoxe. With it. The event was very proper. Long and disappointed a Bliss Boy. I don't wanna lie. I'm still hurt after all what I've done for that boy. But it's fine. It's life at the end of the day. We move forward. And every Angolo Kenza I mean Angolo future and I determine you mean. I understand. It's like no apology, nothing. But it's fine. It's life at the end of the day. Life goes on. The artist in Kwatle that line up to Fikile. I would like to thank DJ Maporisa. I would like to thank Chevy Sheet. I would like to thank Benny Mayangane, the president, versus Mahuta, Shama Kombo, J. John Mwakambani, yeah, as you've heard so loko hi langutisa vhele as already stated hi track down issue yi vekiwa laha ka event liya yi nga humelele khara le la Bliss Boy o ka a nga yangi a yi ka yin'wana event a nga yangi laha and at the same time no apologize a nga apologizanga ku va nga yangi ku ri ke a hakeriwini and stuff like that so hi laha mhaka yi nga sungula kona
so a ha ri ku voneni ka vuxaka between them i khale ngwaka se buku wa Bliss Boy le hambi swi a nga ku trendeni wani a swi to gaga xi tirha na vanhu lava va ku trendeni and stuff like that se hambi swi a nga ku trendeni i khale ngwaka se bukiwa versus that event khale hi to nghenerile maybe vo ti 24 ta May ku va a kandziya 17 as you can see ya ni voni na ku vo ti 24 ta May ku ve hala n'wina va kha bukiwa i le ku trendeni but a nga ha ri ku bukiweni I'm not sure about Black Myth ku nga ku na issue na I'm not sure or a ri kola let's check if a ri kole khara na Bliss Boy no anga rambowangi la Black Myth okay ya anga rambowangi so yeah hi leswi nga xona so ku na a problem leyi yo ka yi nga za yi resolviwa between Gagash na Bliss Boy at the moment and then vona video clip yin'wana yi nga tekiwa around June Gagash a ri karhi upload thika na Bliss Boy last time vhele hi ri ka Mphambo hi hina lava hi tsutsumaka manjheni mi teka hi ya a section A hi laha mhaka of course yi nga fika yi humelela kona eka a place called Mangombe Butchery ndhawu kono yi ze yi hlupha ngopfu ne okay it's here okay laha ya kona and stuff like that a hi sungula hi pfula ndhawu even then hi kota ku veka la video clip Mangombe Butchery hi leyi nga la yin'wana tindhawu leti ti nga duma and stuff like that yeah Mangombe Butchery hi le as you can see kwalawana yeah hi le ndhawu ya kona so yeah a hi vhete ni pfula video clip so hi languta ka video clip vhele ha swona ku Gagash loyi a ri kwale Mangombe Butchery a ri karhi a ti bela byala bya yena kwalaha as you can see and then okay and then from there ku yo ku fika Bliss Boy as you can see lo Bliss Boy ha n'wi vona loko se a fika at the place a ku ri after event leyi ya Gagash fike hi twisa sweswo a ku ri after that event okay lo Bliss Boy ha n'wi vona ka fika na ma langutele yena swona kha languta tlhela hambi a ri ku nyumeni or kanjhani a nyuma Gagash ma vona nyuma lero mi kuma ku if you feel guilty you understand swi komba na ku hi leswi a swi twisa swo because Gagash a ri la tlhelo la ka right ya hina la i va fika as you can see molona then we languta ha swi vona ku hi lo Bliss Boy le ndzhaku Gagash hala ti ri ku ignoranini so like the blue tickanini sort of as you have seen as you can see kwalani so yin'wana ti-clips ni nga fika ni hlangana on TikTok i khale ni yi veke ni clip leyi ni kha ni ku hayi siku rin'wana ta mi komba yona ku swi ti komba loko se ni kha ni hi languta mhaka leyi yi ri khale yi ri kona and stuff like that na yo foni yi pfa yi hlupha ma swi endla yini manjheni lani wona swi yi la ku khata yena tifoni ta matimba nkarhi wun'wana ta hluphanyana a no khola guys vona swi endla yini mi swi wisa endla i ncuxo swi ngo phela ni lo tshukela video ku ndeka so sure I can move these people what's happening tshama swi ringeta okay so hi lo vhele n'wi voni loko a fika ti ignoranini and stuff like that as you can see so a ridzi hi ta vona swo ta kha swi fambisa kwini maybe they will solve mara ku hisa hi Gagash ngopfu a n'wi tiva Gagash munhu wo solve hambi xa makhombo swi tsandze xa makhombo a ti ri ku holoveni I think eventually they will solve it but for now there is a problem so hi ta hi kha hi voni swona of course swi ta kha swi fambisa kwini and stuff like that Asma ke so ne. Mara mas lungi. No ven acá. Oh, ay, qué longo. Ah. Angathembi. Aningahambi.